Vari danu ni pamnakan Yesua livu nu ciri na rakwa vatvatakam yali mani kasikatlu. Maci palitu kabtekan dadu kaisari ya panyircing na mingaran so face tuam mangirana du Yerusalem du ikatlun naru. Upani-panyircing da nanu mapatanatanang so nakamdasya mata dutwa kanu kamararakuan danu tau duyotayam mangununung sira sumalasa iraget da si Paulo. Akapancida ni face tu aumia so tawa mangi ni Paulo du Yerusalem. Tanak-nak mendawu kawat daji Paulo du rarana rakatan dasya. Amaniring jira si face tu ya pamian si Paulo do pamtengan do Kaisaria. Jata makikai kuami sinauli dudang. Supanchanyo no kamararakuan na matsirajakuna kapancida no karatan no tawang. Nusimakarana siya dudang. Minakapitwaro si face tu animyan dudang. Akapi sinauli na mangido Kaisaria. Ikadwan na ruam iwangan na upachicicien. Akaidara ni Paulo do tangain na. Maira na si Paulo uapod Yerusalem arwatawam limutunda kapancidanu itawunda ciringa irarat dasya. Amabudang manuyunga ciringda. Sunituvisan na jiran ni Paulo. Maniringam yabu kuminavaria ya machisala duiwa walam namin na tabu duyotay. Kudyan niragirat urakwa panaralayan. Namin do Yerusalem nga kanurakwa panyisingan taduluma. Am kakdayin na ni face tu karilu dan nyanu tabu duyotay. Maniring di Paulo manungwa apiarin mo kangi mo do Yerusalem nga pachicin kudangan. Maniring si Paulo kumiendo tangayin mo ya mo pachichi si charuwiya. Ani tuwi ni kaisa apanyising nuluma. So tukong yan ni dudya pachichin mo. Ya mo katan nga niya kinaya buso ya cinaratan do tawo do yutay. Nusimyan su kalasan kwa dyan ni umunot do wawalam tam tsaka. Tunyo narakatayakan. Ami siyabu kalasan kwam di kumyaw kapachichi dadyakan no tawo do yutay. Si kaisa apiangan kwa mapachichijakan. Mati kanyi face tua arsenu kararinam maniring di Paulo numui kakraw mu kangi durakwa panyisingan dulumam tukunanu vuyay mu amangidang. Kadadayan na suara ruam mangisi Aglipa apanyisingan na kanumabak kasami ngaran si Penici do Kaisaria. Asumari ni face to. Dumina kapamnek dadya panyusingunda. Maka natangu araruno ni yandadangam. Ipancinarana ni face to. Uvari ni Paulo di Aglipa. Manyiringam yamin jasuya sakatawa nipteng na ni Felice. Nukang ikudu Yerusalem amyen suciringan niragat dasya. Nupan panyusingan numapatan ng sunakam na siya mata dutwa kanu kamanrarakan danu tau duyutay. Ipancidaya na umrakat siya. Maniring kujiram nupangurayan u iwa walam nu tau dulumam nu dyan ipachicipa kabo nu asaka ciringa ni pancina au magardu karatanam masalitu katuwak-wakan suwakman sa nga tao. No kayidam, di ko nipiyagari. Taikadwan na ruam, iwangan ko pachichitya na kapachichi ko si Paulo. Patwaun daw iraw-irawit da si Paulo at siringdam. Abodo tiwaraw karatan na, do amiringan ko siya. Udawiyan niyam, di nanyunutan wiwawalam da no tao duyotay. Taunutan nau asaka tawa mingaran si Yesu
ani mawakwakrana. Ami pancinan ni Paulo kanyamiruana mavinunang. Uwakmar na siya variyam kudyatin ngiu kuwa pansya. Pacicin ku si Paulo manwa apiyagan mo kangi mudu Yerusalem nga pacicinan. Amjaki si Paulo. Tai kakrana urakwa panyirsingan ta do Loma. Ama pacicisya. Maniring ku di Paulo no kumuanam tumuna panadlaw araruno angayanda ni mudo Loma. Maniring si Agripa di Fesituam amiringan ko palawu ciring na. Maniring si Fesituam amiringan mo si Maruk. Ikadwan na ruwam ni maisi Agripa kani Penici. Hami ayubso apiya ayubda sumdupdu rakwa piki kaigen. Umat cerara na jeram pani-panising nui taisang. Akanu mairaya tau duilida. Mairat tatengam ni pancini Fesito tawa mai ni Paulo. Maniring si Fesito duarwa tawam. Utawura na yam wiyawu yadai pancara katenu tau duyutay. Du Yerusalem akadudya. Nyamiring kuna wuciring nam abuti wara karatan na. Unay kakrano tawiyam pacicinu rakwa panyisingin do Loma. Amuriwu kuna tunuwi siya mangidu Loma. Amiyabu kunyiwat-wat ka na karatan na citaun no panyisingin no Loma. Amuriwu kunyayan niya jimu. Mu Agripa apan nirsiringan namin. Akaninyo arwa tawa yaw mamiring siya. Tasidungan nyo pa yakena mancinu karatan na. Kavat-vatak ko dya. Tawuriwo iyan no vat-vatkan ko. Acitangan no panyirsiringan do Loma. Tanukunaknak manam no di paten ngiwu karatan no niraka patawam. Maragat wo katura na novuyen siya do rakwa panyirsingan ta.